Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri. Bugün noyabr'ның 17'si Cuma günü. Rusiyada Ukrainskiy radioның jurnalisti Pavel Sharoykаны tutup aldılar. Resmi olmagan malumatlarga göre onu jasuslukta qabatlailar. Bunu UA TV telekanalına Ukrainskiy radioның baş продюсері Dmitry Horkin bildirdi. Onun sözlerine göre Sharoyka tahminen 2 hafta devamında bağa çıkmay edi. Muharriyetinin ona ulaşmak intiluvları neticesiz edi. Elektron mektuplarga da cevap yok edi. Jurnalistinin kadını Yelena'nın sözlerine göre Pavel Oktyabr'ның 25'inde evinde Minsk'te tutup aldılar. Bundan evvel ularda tintuv geçirildi. Ukrainskiy radioda tevqifning jurnalistning işine bağlı olganını düşünüyorlar. Pavel Sharoyka Ukrainskiy radiomuzga maxsus reportajlarını beredi. Sonki malumatlarından Rusiyanın G'arb 2017 arbitelimleri edi. Bunun ile Rusiya tutulgan Pavel Grip hakkında keskin reportajlar ve bunun Ukrainskiy radio için yapgan zinayet faaliyetine bağlı olabileceğini red etmeyimiz. Kırım'da Nevbet'teki tintuvler bugün Rusya kuvvetçileri Aluşta civarındaki Kızılkoy kasabasını teftiş etti. Mustafa ve anasının evlerine surup kerdiler. Kıdırılgan şey belli değil. Kırım Birdemligi bildirgeni gibi Mustafa'nın kadını Lenara yerli mektepte başlangıç sınıflarda hoca olup çalışa. Derslerini Kırım Tatar tilinde geçire, evi yanında toplangan yerli sakinlerinin çorlanuvu kuvvetçilerini toxtatmadı. Erkekni maşnaga oturttular, onun ozu bunu istegenini aytıp, bunun ile noyabr'ның 16'sına keçer gecesi Karasov Bazar rayonunda belgisiz şahıslar faal Jafer Ametov'ның evini ateşke tuttu. Dep bildire Kırım Tatar Milli Kurultayının Merkezi Saylav Komissiyasının reisi Zair Smedlyaev Facebook'ta. Meclis yetekçileri bu yüz bergen baskılarını şu günleri Birleşken Milletler Teşkilatı Baş Asambleyasında insan hakları boyunca beyannamenin kabul edilmesine bağlay. Bu nasıl bir şey? Kırım Tatar olsak bizni tutup almağa mümkün mü? Ketmege istegini bildirdi. Пришли в 8 утра. Sabah saat 8'de geldi, kapını kırdılar, maskalarda tintuv geçirip her şeyini dağıttılar. Bir şey tapmadılar. Babanı akkarga alıp kettiler. Mahkeme kararını gösterdiler mi? Bir şey yok idi. Bir şey göstermediler. Ukraynaga $350 miqdarında harbiy yardım Amerika Senatı Amerika Qo'shma Shtatlarının mudofaa byudjetinin leyhasını tasdiqladi. Bunu Qo'shma Shtatlarda Ukrayna'nın elchixonasi bildirdi. Vesiqada Ukraynaga mudofaa letal silasının berilmesi hakkında söz ketdi. Bular mayınlarga qarşı vastalar, radiolokasiya ve hava himayasi vastalari, yalı qoruvu gemileridir. Evvel Senatta aytılgani gibi Ev Ukraynaga silanın berilmesi boyunca mevamını deniştirmey. Evvelki prezident memuriyeti Ukraynaga mudofaa silalandıruvını bermege planlaştırmaydı. Şimdi Kiyevge Rusya tecavüzü o günde kol tutmağa karar ettiler. Dey Cumhuriyetçi senator Jim Ingov. Qaytqаны gibi ise Kremlge Washington Ukraynalarga yardım etmege hazır olganını göstermek lazım. Kiev Ukraynada milli yazlıklarının aklarına riayet eti ve olarga kol tuta. Bunu yukarı Radada hükümetke sualler saati devamında baş nazir Vladimir Groysman bildirdi. Böylelikle o Macaristan baş nazirinin muavini Jolchemen'in çetelde, hususan Zakarpatya'da yaşayan kavmi Macarlarının muhtariyet ve Macar vatandaşlığına akları bar olgana hakkındaki sözlerini izatladı. Bunun ile Groysman şatnaş tonu ile laf etmege izin bermeyeceğini kayıt etti. Звернення різних урядів різних країн до України. Diğer memleket hükümetlerinin degenlerine kelsek, bizim demokratik bir memleket olganımızna ayta bilen ve biz milli azıklarının aklarına riayet etemiz. Ama Ukrayna olganımızını hatırlamak gerek. Tilimiz Ukrayndır ve onu hürmet etmek gerek. Bizden şantaj tonunda laf etmege gerekmey. Kiev ve Varşava'nın iki taraflama münasebeti şu cümleden tarihi meselelerini Ukrayna ve Polonya prezidentlerinin mesleği
Олимпиад комитетінің топлашывында музыкерет ежеклер. Иштиракчилер Краковда топлашаджақ топлашув Украина президенті Петро Порошенконың тешібісі иле кечірілежек. Мақсады мемлекетлер арасында кергенлікнің илерелемесіні тоқтатмақ. Полониядaki Украина елчісі Андрей Дещица UATV телеканалына bu диалогны ишандырыжы деп адлады. Қайт этеемке Эвель Полония тыш ишлер назиры Витальд Ващуковский Варшава Полонияға қаршы ноқтайы назарлары олған украинлерге мемлекет кірішіні ясақ этежегі қында білдірді. Украина тыш ишлер назерлігі есе мемлекетте буки бекейфнің олмағаныны қайдеткен еді. Це відбувається зустріч співголів Конституційного комітету. Меслият комитеті реестешлерінің көріші выдыр. Нәтижелеріні біраздан білдірірміз. Ама олғаны әйі бір әдіселер. Егерде украинлях мұнасебетлерінде насылдыр бір девалы меселлер олса, оларны диалог вастасынен алетеміз. Барселонада Каталония жемат эшкелиятларының яқаланған етекчелеріні азат етмеге чағыралар. Шәр мерkezінде ерлі үкімет бинасы янында Биндензияда инсан топланды. Тимсали шеритчик шекілінде тұрып, әллерінде фенерлеріні тута еділер. Бөлелікнен яқаланылған фаалерге қол тұтмаға істеділер. Каталония Милли Ассамблеясының лидері Хорди Санчес ве умуми медениет әрекетінің башы Хорди Кушара қында сөз кетті. Испанияның қанун қоройжылары оларны октябрьнің бірінде кечірілген Каталония мұстақылығы қандай референдум вақтында хакимиетке қаршы итаатсызлыққа чағыруларында қабатлай. Махкеме сынырлав тедбірі оларақ тевқиф қарараны чықарды. Украин студентлерінің 45% академик стипендияларына ала. Бу 310 Биндензияда инсан де білдірелер Украина Тасильве илим назерлігінде. Қайдетілгені кебі бу сене аляджыларының сайысы баяғы артты. Бүгін халқара студентлер көні яшыларына Украина президенті Петро Порошенко хайырлады. Девлет дестігінің арта жағыны вады етті. Девлет башы қайдеткені кебі Русияның тынмаған истелясына бақмадан Украина ватандашларына кейфиетлі тәселге ирышымны темин етмеге тырыша. Америка Қошма штатларында эсле башлы инсанлар үшін ратлық эванды юз берген янгын нәтижесінде 20 инсан зарар көрді. Вақа Пенсильвания штаты Уэстчестер шерінде юз берді. Атеш геже саат 11-лерде туташы. Пенсионатның хадимлері ве отурмағанларны тахминен 150 инсанны тахлие еттілер. Зарар көргенлерні хастаханелерге алып кеттілер. Умыр телекесі yok дей екемлер чоқысы тұтынден зерленді. Янгын сөндірушілер атышны бір қач саат девамында сөндірмеге әрекет етті. Янгын себеплері огренелі. Украина баскетбол жима тақымы қалқан еле яны идманжы Сыбргоран Башковичны реберлігі алтында Авропа 2019 чемпионатының сайлама сырасыны Украина әке ғалебесінен башлады. Кечкен ратлық күнлері чықышта Филименкве, кеченлері Киев спорт сарайында Бұлғаристан тақымы өзерінде ойынны мұхбіріміз тақип әтті. Саррамавы тақым паркетте кенді Бұлғар рақыплеріні дармада ғынытып ғаліп чықты. Матчының бірінші ярысында Украинлер Бұлғаристан тақымының бутон ойындывымында елді еткен сайысындан çok sayı kazandı. Ucum lideri Alina Yagupova inanılmaz neticeni gösterdi. 33 dakikada 41 sayı. Один в поле не воин, без команды мы не можем играть. Jek meydanında öz başına kazanmazsın. Takımsız oynap olamayız. Takım bana yardım etti. Atılığa yol açaydı. Birevlerini eteydiler. Bu her şey takımın fazileti. Neticede Emin Galibe 94-44. Ukraina Avrupa çempionları İspanlar ile birlikte F kvartetinin yarış cedvelinin başına geçti. Fevral ayında növbeteki 2 maçını Ukraynalılar takım favoritleri ile geçirecek. Yavuz rakipten korkmaylar. Takımımızda Yagupova olğanda bir kimseden korkmayız. Menimce bugün dünyanın en iyi oyuncusu olam. Kimseden korkmayız. Yeter ki kızlar korkmasın. Biz ise sizden kimseden korkmayız. Filimenk ve Bulgaristan üzerinde elde etilgen emin galibeler kızlarımızga eminlik duygusunu bağışladı. İspanlar ile nasıl oynamakını bilirler. Bugün endi çempionlardan üstün çıkan ediler.
Мы на чемпионате Европы играли с ними. Авропа чемпионатында оларнен ойнадық. Башта сайы-сайыға кеті едік. Сонра есе біраз күчіміз етішмеді. Ер кеснен күрішмеге мүмкін. Сырбистанным ендігді. Олар да чемпион еді. Шунан үшін Испанияға да бөле шекілді азырланacağımız. Киев спорт сарайына бұлғарлар иле ойнаған Сарымоваларға 2,5 bin мұхлис қол тұтмаға келді. Февраль айында Испания иле олачақ күрішівінде украинлер да чо серджені беклей. Сыхлы серджелер бұл сонки хаберіміз әді да чо хаберлерні сізлер Укринформ сайтында оқи білесіңіз UATV иле олыңыз сағылықнен қалыңыз. Көріш кенже.